verse 9. Ithi isihloko sithi uSimakade uyala uJoshua ukuba awele iJordani. Verse 9. Ngiyakuyala manje. Qina ume isibindi ungesabi ungadikibali ngokuba uSimakade uNkulunkulu wakho unawe noma ukuphi lapho uya khona. Bazalwane mina ngeunderstanding yami la uNkulunkulu uSimakade uyala khona uJoshua ukuthi awele iJordani. But mina ngithatha ngokuthi akayali uJoshua kuphela kodwa usiyala sonke singabantwana bakhe ukuthi nanoma isiphi isimo esibhekana naso kumele siqine sime isibindi singesabi ngokuba yena uzohlezi anathi mihla yonke. Amen. Hallelujah. Umunye bazalwane wanobufakazi ke. Amen. Mina ngizofakazela ukuthi uNkulunkulu ungithwalile the whole year wangigcina futhi namhlanje he has granted me another year yokuthi ngiphile emhlabeni because uyabona ukuthi ngine purpose and kumele ngikufeze lokhu engikuzelela emhlabeni. So konke lokhu okundlulile kule yele ngimbonile kimi aphila and futhi noma into bengiyithandazela bekaphendula nangokuthula aphinde futhi aphendule ngokuthi into ngiyithole manje ngithandazela. So mina ubufakazi bami ukuthi uNkulunkulu if you pray about something uyakunikeza.